28-28 završi nadprevorod so Kielce, tvoji prvi impresiji? Pa zavisi na to da imamo dosta ozlijeđenih igrača na kraju X, ja mislim da je to super veliki bod za nas. Vidjeli ste, atmosfera u dvorani je bila fenomenalna i na kraju još Kalifa se probudio i uzeli smo ovaj bod koji nam za napred puno znači i idemo u Kielce kad se vrati igrači po 2 boda i da ostanemo gore u grupi. Видовме еден поинаков Вардар, значи твое мислење за играта денеска и колку тоа често може да се употребува против посериозни противници? Pa ja bih prvo rekao svaka čast momcima jer su pustili srce na igralištu. To je sad drugi put za redom da smo igrali sa ovakvom bekomskom linijom zato što nema igrača i oni se bore kao lavi i dokazali da ako se borimo svi sa srcem da možemo i protiv velikim ekipama s takvom postavom da uzmemo bod ili protiv Vojvodine 2. Ja mislim da smo tim, da smo to već više puta dokazali. Prošle godine su momci dokazali i ove godine opet kažemo da ako smo zajedno da možemo stvarno dobro napraviti. Што фалеше за оној бот? Pa ja mislim baš te povrede da su bili svi već umorni na kraju i ja mislim da je bilo to. Силниот надпревар со Kielce, што да очекуваме таму? Pa tamo će biti isto kod njih vrlo dobra atmosfera kao kod nas. Ja očekujem još jaču utakmicu s tim da mislim da će se igrači kao Kristopas i Disiker vratiti i opet će biti jaka utakmica i vrlo se želim da uzmemo tamo 2 boda i vratimo se kući.